الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderojmë Allahun e madhëruar, Zotin e botrave, që mirësitë dhe vetja Allah qofshin mbi robën e tij të dërguar ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në fundit. Ju përshëndes të shëndet Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حديثنا الليلة بإذن الله تعالى كما هو الموضوع والعنوان قصص عن العين، ولكن قبل أن نتحدث عن هذه القصص لابد أن نتكلم عن العين والحسد شيئا قليلا. Tema thotë sonte, siç kena zhvillimit, do jetë disa tregime rreth mësyshit dhe zilisë. Por së para se fund me këtë tema, thotë përmendim pak shkurtimisht pra ç'është mësyshi dhe zilia. كثير من الناس يؤمنون أي المسلمين يؤمنون بالعين وإصابتها والحسد، وبعضهم ينكر هذا الأمر ويقول هذه خرافات. Pra shumica e muslimanëve besojnë pra që ekziston mësyshi dhe zilia, por ka edhe prej tyre të cilët thonë këto janë prava dhe gjëra boshe dhe botë. بعضهم جعل كل مصيبة تحل عليه يقول هذا بسبب العين وبسبب الحسد، وبعضهم قال شيء من العين وشيء من الحسد، وبعضهم قال يعني هذه تصيبنا بأقدار الله، ليس للعين والحسد شأن ولا دخل بها. Ka prej muslimanëve të cilët thonë çdo gjë që na godet është shkak i mësyshit dhe zilisë. Ka një pjesë tjetër që thotë pjesërisht është shkak kjo dhe pjesë që është kaderi i Allahut. Sa tjetër s'ka lidhje fare, çdo gjë është kader dhe s'ka lidhje me mësyshit dhe zilia. من الذي له حق وكلامه معقول ومقبول بين هؤلاء الثلاثة؟ الذي توسط في الأمر، شيء من العلم وشيء من الحسد، شيء من الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. Pra cila nga ato tre pikat e para me sakta, thot, ajo që është diçka e mesme mes të dyjave. Pra, nuk ka dyshim që çdo gjë ndodh është kader prej Zotit, por se edhe këta, pra mësyshi dhe zilia janë shkaqe që ndikojnë në sprovat e përditshme, pra janë pjesë e sprovave. وهناك أناس من المسلمين يغتروا بأنهم مسلمين فيقول أنا مسلم أنا أصلي العين ما تصيبني أبدا، ونقول لهذا قد أخطأ. Ka një pjesë muslimanë të cilët thonë që unë jam besimtar, praktikant, thotë dhe nuk kam frikë nga mësyshi fare dhe nuk më godet tot mësyshi. صحيح. Normalisht që këto pra kjo është diçka e gabuar. صحيح أن العبد المسلم الصالح الذي يحافظ على خمس أوقات ويصلي السنن ويقول الأذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها من الأذكار له حفظ أكثر ممن لا يذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يصاب، وهذا من الإيمان بالقدر. Është e vërtetë që gjësimtari i cili është praktikant kujdeset për namazet, e përmend Allahun, i bën dhikret e mjesit, mbrëmjes e lutet tjera, nuk ka dëshirë që ky ka nga Allahu. وهذه لو يفهمها كل من يصلي يقول نحن نصلي، لماذا تصيبنا هذه المصائب؟ نقول من الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، فإذا جاءك خير قلنا الحمد لله هذا من قدر الله جاءتني مليون، وإذا جاءك السارق وسرق المليون نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من القدر وعوضنا الله. Prandaj thot pra që është normale që besimtarit goditet nga diçka e tillë, sepse nga besimi jo nga kurthi e besimit është besimi në qadar dhe kaderin e Zotit, pra diçka që not në caktim. Dhe nëse Zoti ka bërë risk dikujt që të furnizohet të vi risk për ti
për shembull 1 milion, thotë alhamdulillah sa çati nga Zoti. Po nëse ja vjedhin, thotë Allahu timë ta do të themi. Pra dhe këta, pra e mirë dhe e keqja në ka dyshim në lejnë nga Allahu i Madhëruar. ويذكركم بخطر هذه العين. بعض الناس يقول لا تهولوا على الناس، لا تخوفوا الناس. نقول لا، لابد أن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تخويف. Duhet thotë që patjetër që njerëzit të jenë koshient dhe duhet të lajmërohen për rrezikun që ka mësysh. Ka disa që thonë pse duhet t'i friksoni njerëzit, thotë nuk është friksim, por se duhet me thënë të drejtën që profesori ka thënë. Prandaj në origjin po ta shohësh, hadithet që janë përmendur për këtë temë janë të frikshme për rrezikun që tregojnë për mësyshin dhe zilin. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، ومعلوم أن الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء. ماذا يقول لهم؟ يقول لهم استعيذوا بالله من العين. يخاطب الصحابة القوام الصوام أكثر الناس إيمانا ومتحصنين، يقول لهم استعيذوا بالله من العين. Profeti sallallahu alaihi wasallam një herë duke qenë në shokët e tij sahabët, radhiyallahu anhum, thotë duke ditë që kush janë sahabët, shokët e vetë në adhurimin e tyre dhe besimin që kishin, ju thotë atyre, thotë kërkoni mbrojtje Allahut për mësyshit. Pra duke ditë vlerën e besimit që ato kishin dhe adhurimin e madh që kishin dhe ishin njerëz që adhurojnë Allahun natën dhe ditën. Përsëri ju thanë që kërkoni Allahut mbrojtje nga mësyshi. لم يستعيذوا بالله من العين فإن العين حق تدخل الرجل القبر، يموت تقتله العين ويدخل الجمل القدر. قال العين حق. إذا نحن كمؤمنين نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يأتي الإنسان يقول لا والله العين هذه أنا يعني ما أؤمن بها. نقول إذا ما قلت أنك تؤمن بها فإذا أنت لا تؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم. Prandaj do tha atyre, kërkoni Allahun mbrojtje nga mësyshi, se mësyshi është i vërtet njeriu në fut në varr. Pra e shkakton vdekjen. Prandaj, përderisa profeti tha që mësyshi është i vërtet, pra ne obligohemi që të besojmë në këtë çështje. Por se ka tjerë që thonë, jo nuk është e vërtet, e kjo pa dyshim që është diçka e gabuar, sepse fjala e mesë është fjala e drejtë dhe e saktë. Prandaj besimtari duhet që të kërkojë Allahun mbrojtje nga mësyshi. الآن لو قلنا لفلان أو لفلان استعيذ بالله من العين، يقول ماذا علم؟ ما عندي شيء حتى تصيبني العين. Sot nëse thotë dikujt që kërkoj Allahun mbrojtje nga mësyshi, pse të kërkoj mbrojtje thotë? Unë nuk kam diçka thotë që mund të marrë mësysh. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة وهم جالسين على التراب، وهم لابسين المرقع من الثياب، وما عندهم الملابس التي نلبسها ولا العطور التي نتعطر بها، ولا عندهم تلك الشيء الذي عندنا هذا ما عندهم، وهو يقول لهم استعيذوا بالله من العين. ما عندهم قرار. إذن العين قد تؤدي إلى الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني بالعين. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thotë që është e vërtetë, dhe një hadith tjetër që të transmeton që është hadith hasan i mirë, thotë që më shumë që vdesin njerëz nga ummeti im janë ato që vdesin pra prej mësyshit, sipas të mësyshit. لو جئنا إلى مقبرة في هذا المكان وقلتم والله هذه المقبرة وقلنا كم ميت فيها، قال والله موجود فيها، نقول 1000، نقول أكثر هؤلاء ماتوا بسبب العين. هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لكن هذا مات
في حادث سيارة وهذا مات بمرض نقول كان السبب الأصلي عين. Pra, si saktësimi i fjalës profetike, po të shkojmë për shembull tek një varrez. Nëse do të themi që aty janë të vdekur banorët e atyre varrezave janë 1000 veta, dhe po të themi që shumica që kanë drejt për tyre kanë thënë nga mësyshi, do habitet njerëz në vend. Porse, pra duke kuptuar këtë hadith, i vjen që shumica kanë nga mësyshi. Po dikur do thonë nga njerëzit që ta kanë vdekur shkak të aksidenti, shkak të smundë, shkak të probleme tjetër, por se mund të qenë burimi i atyre smundjeve dhe këtyre aksidenteve ka qenë mësysh. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يقولون أذكار الصباح والمساء، لكن هذا ذكر خاص أن يستعيذ المسلم بالله من العلم. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ditë sahabët I bëshën ato dhikët që bëhen mjes mbrëmje. Porse përsëri porosisë që mbi këtë dhikër që bëhet, I kërkojnë Allahun mbrojtje që t'i mbrojë nga mësyshi. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قوتها وسرعة إصابتها، فقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته، يعني القدر هو كن فيكون، ما في شيء أسرع من القدر. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për mësyshin shpejtësinë që ai ka dhe fuqinë e tij. Dhe thotë po të ketë diçka që do ja kishte kaluar kaderi, caktimet e Allahut, do ja kishte kaluar mësyshi dhe cila kaderi e Allahut, që I thotë diçka e do dhe edhe një herë do. وجاء في بعض الأحاديث أن العين تسقط الجبل الشاهق العالي. Vin disa transmetime që tregojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që syri e bën që malin e lartë ta shkëmbrojë, ta çojë, ta rrezojë. الآن نذكر شيئا من هذه القصص التي جاءت في العلم. Tani thot fillojmë përmend disa tregime rreth mësyshit. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة خرجوا يمشوا، فجاء أحدهم عند ماء، بركة من الماء، فنزع قميصه الأعلى وحتى يغتسل في هذا الماء، فصديقه نظر إليه، صحابي ينظر فقط، فقال يعني جلدك أبيض مثل البنت العذراء التي ما جسمها ما أصابها الشمس. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dy nga sahabët thotë, po thonë diku thotë, duke ecur arritën një vetë që I pell bujti. Dhe njëri prej tyre thotë pa ujtë tha po lahem, hoqë rrobën e sipne dhe u fut të lanë. Po me që pa ky shoku që kjo u shvesh, atëherë tha që lëkurën e pasë lëkurën thotë të bardhë si lëkurën I femre. Femre që është femre e paprekur. كلمة عادية نحن نقول مثلها بيننا، سقط الصحابي ما يتحرك. وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في شيء، قال فلان قال كذا، فغضب الرسول وقال لماذا يقتل أحدكم أخاه. Në moment që ky sahabi e tha këtë shprehi, edhe pse ne shprehi بارك الله ما شاء الله حينما رأيت هذا الشيء الذي أعجبك. I thot pse tha nuk the moment që e the, mashallah, pse nuk the pra me bëj lutje, ku pe diçka që të pëlqeu dhe të mahniti. وقصص أخرى بل وقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش حينما تعبوا مع الرسول ما عرفوا كيف ينتهوا منه، جاءوا بأناس مشهورين بالعين، يعني ينظر في الشيء لابد يحدث شيء، فقالوا نريدكم تنظروا في هذا الرجل حتى ينتهي، يقتلوه بالعين. Ka thot dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot, kur mushrikët thotë I humbën shpresën që ta prisin profetin sallallahu alaihi wasallam, doshin patjetër që të përfundojnë ta mbysin. Dhe nuk gjetën mënyrë tjetër, vetëm se thanë morën disa njerëz të njohur, të cilët ishin në pasafat që merreshin njerëz mësysh. Ato po shikoshin diçka, patjetër do të ndonte, do të disë, do të diçka patjetër. Dhe I marrën këto njerëzit dhe I thanë duam të shikoni atë burrin me qëllim që ta vdisni.
هؤلاء كانوا ينظر في الطير يتكلم كلمة الطير ينزل ميت. Të lloj njerëzish, thotë shikoshin zoshin fluturoshin, thoshin një shprehje, shikonin direkt pite ngorë në dorë. وبعضهم كان ينظر إلى الجمل مثلا يمشي فيقول لبنته مثلا تعالي خذي يعني الشيء الذي يحدث فيه خذي حتى تأتينا بلحم من هذا الجمل، اعرف أنه يصيب يعني يسقط يعني هذا يأتي صاحبه يذبحه فيأخذ لحم من هذا خلاص يعني جاهز. Të tjerë thoshin, i thoshin fëmijës maje këtë për një lloj ushqimi gati, shikoshin dele duke kaluar, thotë që të na pije robi pak mish. Ai deve po ecën në fund vet. Thotë në moment thotë deveja binte dhe ai robi sa të thërnë, pastaj meshin mish marrë thotë. Pra direkt وهؤلاء يسمى أحدهم العائن يعني مشهور عينه يعني أي شيء مكان ما يدخل الناس يهربون هذا المكان يخافوا من عينه. Pra këto njerëz ishin të njohur që quhen njerëz që marrin njerëz në sysh. Pra njerëzit kudo që i shihshin ata se u njihshin, u rushin për tyre që mos të shikonin këto njerëz. يذكر لهم صفات أمثال هؤلاء يقول لك يدعونه إذا نظر في الشيء يخرج منها مثل الدموع وفيها أصبحت أمراض. Nga cilësia e këtyre njerëzve thotë është thotë që ata thotë kur shohin diçka për shembull ato syri ose syrit i skuqur. وبعضهم فقط إذا دخل يقول لابد يحدث شيء ينكسر هذا يسقط فلان في أي مكان يذهب لابد تحدث مصيبة. Ose ka prej këtyre thotë pa dy lloj njerëzve që njohur që kudo që shkon, kudo që hyn diku, patjetër aty do thyet diçka, do rrezohet dikush, do smut dikush, pra nuk ka panon diçka e keqe, nuk mundet. وهناك العين التي تقع منا جميعا وقد تكون بحسد. Porse është dhe mësysh lloj tjetër që mund vi nga ne gjithë, mund ndodhi nga ne gjithë, I cili ndodh si pasojë e zelisë. هكذا يأتي عندكم في القرية واحد بسيارة مرسيدس آخر موديل لابد يظهر اثنين ثلاثة من أين له هذا؟ ممكن سرقها ممكن كذا والله هذا ما كان يعرف شيء والله هذا حسد. يقول لا ما قصدنا لا هذا هو حسد. Për shembull, ndaj thotë që veti kur për shembull fshat ose në zonë, do të nga pjesëtarët e kësaj zone, thotë për shembull i vend modeli i fundit dhe sa vjet thotë patjetër të dalë dikush. Nga njerëzit thotë ka i mori këtë si e solli patjetër nga vjet ose me lek. Do dhe pra kjo është ajo hasedi, thonë po ne s'kena hased, thonë thjesht po pse ti për marrë gojë. Pra kjo është hasedi, bazilia e vërtetë. فهنا المسلم إذا نظر إلى شيء وأعجبه يقول ما شاء الله بارك الله تريد مثله لا تتكلم في فلان قل اللهم ارزقني مثله ولا ارزقني أكثر منه. Pra prandaj besimtari nëse shef diçka që e pëlqen dhe e mahmit, si raste të tilla, do mos fol drejt atij personi, pra se si arriti atë mirësinë e Zotit. Po thjo Zot, furnizon mos ja jep më mirë. Ose ti mashallah, pra nëse vazhdo të përmendet të folë drejt personit. مع العضلات وكان يخرج في الحي ويمشي يقول له تنبه من العين تنبه من العين فاختفى عنا كم شهر ثم رجع فإذا هو مثل قلت فلان قال نعم. قلت يعني أين ذات اسم؟ قال والله. قلت لعلك تقف أيضا أمام المرآة كل يوم تدهن الزيت وتنظر. قال والله كثير دائما لا بد أفعل هذا. فهذه تدل على أنه قد يكون أصاب نفسه بنفسه. Thotë një person e mbaj me në njifja, thotë bote palesër dhe ishte mashallah trupin, e mbate vetëm, thotë dhe I thoshin ditën e përlagje duke heti, thoshin kujtes, nga mësyshin nga këto, dhe thotë si dalë rinia. Një farë kohë, thotë nuk për shikoni më, një kohë gjatë, dhe shoh mas një farë kohë, dhe kur e shoh, nuk për njifja. Dhe I thash, filani, thotë po, thash, ku ka shkuar për trupin. Asa dita, kështu ku mrakët, kisha ratë mësu kom vetë. Dhe I thash, ndoshta, mos ke morë vetën mësysh. Duke u lënë me vaj, duke dalë para pasyrë, duke pa muskë, sa I ke nevojë. Ta normalisht se këtë për ti po pa leq. Atëherë kjo është mënyrë, pra një nga shenjat që dallon
që robi ma njëtë me vetën e tij dhe me mësysh. وهناك رجل كان جالس مع الرجال ومن كثرة ما عنده من الأبناء وانشغالاته وكان مثل حفلة فزينوا البنت مثل البنات تزينوا في الحفلة فجاءت البنت عند أبوها تسلم عليه شيء فقال لها بنت من أنت؟ من زينتها يتزينون فالناس قال هذه بنتك يا فلان قال هذه بنتي أصبحت هكذا دارت هكذا وسقطت إلى المستشفى يومين وثلاث أيام ماتت. Thot, i kemi thot, një person të njerëz të tij thot, duke qëndruar duke ditë, kishin tip lloj, duke bën salore të boshakata, do tip festash. Thot, ato njerëz të familjes e morën gocën e këtij dhe e zbukurojnë si muste e lyp. Ato po shumë apet të njerëz, dhe kur deri goca ja fshet e babën. Kur ai shef ja afrohet me fjalë teatrit vajza dhe i thot, ku ti do të shkoj vajza, s'po njihte tash bukur e kishte stolicë rrullu. I thonë goca jote, dhe kjo goca ime ka që bukur, moment, thot, goca autobusë ranë dorë, në ordjenë direkt, ma se ditë rëjetë. امرأة ذهبت إلى حفل الزواج امرأة كبيرة في السن يعني في 60 وكل ما تذهب في زواجات لها لباس معين النساء الكبار يعني لهم لباس معين في هذا الزواج ذهبت وفعلت في نفسها مثل ما تفعل البنت الشابة شعرها وصدرها مفتوح والملابس لما ذهبت ودخلت على النساء طبعا نظروا قال فلانة يعني فعلت هكذا أصبحت أصغر من البنات وكلهم ينظروا رجعت عندها حرارة في الصدر وكتمة رجعت البيت قالوا لها عندها مشكلة في الصدر الطبيب قال لها عندك سرطان بدايته ثم قال سرطان حميد ثم رجع قالوا لا سرطان خبيث وانقطعت قصتها. Thot një herë, thot një femër, thot të mosha të gjithë veçarë, thot ti thot bëja tona gjithmonë, gratë mosha pa mbi moshë normale, pa mesatarën, ka një veçë të veçantë, nuk shfaqe, nuk studisë, nuk punon shumë. Thot mes gratë, normalisht janë me punën. Thot për një herë kjo me i dasën, gjithmonë se shkon ato ndarë, thot vishet se gotën e reja, në 23. Zbukurohet, rregullohet, i nxjerr ato që nxjerrin gratë, pas studisë të mirë, ku shohin të gratë, i thonë, filanë, këti si ka mundësi, se kështu pa një kash, i thonë, që ke bu me musë të të reja, të moshëre e dhe nëshentin. Thot në moment kështë kapë këtë ngushtim krajëror, një temperaturë e madhe, pas e thot iku, smunët, rëndohet, shkon shpi, pasaj spitali thonë, ke kancer krajëror gjokës, sa të ka shtatë të kap dalë me fjallë. I thonë, pasaj kontrolët tjera, pasaj të jo po qikë me rantë, masa diqë, i thonë, është i rrezik fare, nuk ka kështu dhe thot, ndërprej sëria, nuk ndërë jetën. امرأة جاءتنا للعلاج ما نرى عيونها بالغطاء فلما كنا نقرأ نقول اللهم اشف عيونها كل عين أصابتها في عيونها نحن ما يعني أنا ضمنت أنك أنت وضعتي عدسات أول مرة أرى مثل هذا العين وأنظر أول مرة أشوف سبحانك قالت رجعت عندي ألم شديد في العين ما فكرت أن هذا إصابة من الطبيب يعني انظر جاءت العين من وفي امرأة كبيرة. Njerë thot një gru thot dhe thyrë mosh thot vjen për t'i kru Kur'an. Thot dhe kur vjen o thot normalisht atje granë përdohet komplet nuk shikon thyrën e përloj. Thot duke lezuar nuk ishte tërkuar tërgimin historinë e plot. Thot duke thënë o zot në gjithë zotë sysh e agotin në sytë e saj të përmen pjesë e trupit, fjalë që mund këtë morë sysh plotët të në ratë. Filloj thot atë moment thot duke qarë duke përti të dhimja, forta. E pysh pasaj thot, nuk e di thot, më ka fillu një problem, kisha problem të sytë, thot shkoha të doktori që të vizitohën, doktori syve. Thot dhe kur shiko sytë dhe kishe në gjyrë gri, thot dhe kjo dhe lojë të vrallë që në botën e Arabët të kenë gjyrë së gri. Dhe doktori thot duke vizitu me sytë, thot si ka mundësi, thot, ki thot me noha si ke vua të lentet.
Kjo syni jo, tha thotë çfarë syni, çfarë ndyre, çfarë ta fillon dhimbet më shumë. Kthehem shumë rrapa, thotë se kuptova që ky problem pas ka nga doktori. وهناك أناس ممن اشتهروا بالعلم ويذكر لي هذه القصة زميل من الزملاء يقول حينما كنت صغيرا قال نجري ونقفز فوق السور في البيوت فقال مر امرأة من هؤلاء النساء العيانين قالت نظرت لي قالت أنت ما تبطل ما تترك أنك تقفز هكذا وتفعل هذا. قال فوقفت مسكت في الجدار السور قال مسكت فيه هكذا. قال والله تنظر لي قال وأنا ماسك هكذا برجولي بيدي وبطني على الجدار. قال والله شعرت مثل الزلزال وسقط. Me një herë do ishte një program një përsysh. Dhe si shlohë që një për gane për more hipës mitë të hullën dhe badet, në tërgo një djallëri, thot, një ti thot duke los, një ka kjo përja që o njëftë, thot, po ti thot së më nërrajhe, thot gele 5 minuta ti thot. A i që do duke i pagën. Moment thot duke, thot isha ka për murë, thot, moment po bëja këto kapërcimet, dhe më tha, nuk di me në luë, në moment thot, isha e ka për murë i ka dhe dur, thot vetëm ndjeva i sikur u të rëndit veni, thot të rrashtë do. بعض الناس قد يصيب الحيوانات بعين. وهناك قصة قديمة كانت في زمن ابن مسعود رضي الله عنه أن جارية جاءت وكان عن ابن مسعود رجل يعني في حلقة في ذكر أو درس فقالت الحق تقول لي سيدها الحق جاء فلان ونظر إلى فرسك إلى الخيل يعني أصابه بعينه قالت الآن لا يأكل ولا يشرب فقط يدور حتى ما يستطيع أن يتبول ولا يقضي حاجته. فقام إلى خيله فوجده مثل ما تقول فقرأ المعوذات وغير ذلك ونفث في أنف الفرس ورجع إلى طبيعته. هذه العين هكذا تصيب قد تقتل وقد تغير الأحوال. Pranon thot që mësyrshi edhe bakti dhe kafti gotet thot. Një kohë e Allahu subhanahu wa taala po ti që thot me ulë thot me nxënëse të ditur folur për Islamin, thot dhe vjen një udhëtar dhe i thot Robresha nga ato punëtorët në fjalën i thot hajde të shpejt se kali thot është smur thot. Thot sa ka pa Finlandi për sot që erë, thot tani thot vetëm shko rrotullisë thot as nuk han as nuk pit, vetëm rrotullisë edhe as nuk del jashtë. Po çu thot shkoj dhe gjeni këtë gjendje që kali vetëm shko të rreth vetes si treguar. E afruaj lexoj tot Kur'an, felekun dhe nasin e i fryrë ke pjesa e hundë dhe sy fytyrës me fjalë, thot dhe u rikthy siç ishte. Prandaj ka syshi, ka njerëz që edhe baktit i marrin sysh. من قصص العين ما يبين لك أن دقة الوصف مع الكلام والنظر قد تكون أشد من النظر العادي. Nga ata cilësi që kuptohet ai i cili merr sysh pra është kur tjetri e përshkruan thot gjën me përshkrim të detajuar, thot mund të goditesh nga mësyshi i këtij për forcë sa që të shikon. Pra kur tjetri të tregon me cilësi filane ashtu kështu të tregon detajet, është më fort goditja e këtij personi se sa që shikon. واحدة جالسة مع قريبتها وزوجها موجود وهذه زوجها موجود وعندهم أبناء، فإن الأولى يأكل ويمضغ ويبلع والأخرى طبعا طعام في ما تريد تؤكله ما يقبل ولما تضع له يبلع، فيقول يعني شوف هكذا شوف ابنك يأكل جيد ويبلع جيد، هذا يتعبنا في الأكل وما يمضغ الطعام يبلعه على طول. الليل هذا في المستشفى 4 أيام وتحاليل والمعدة Thot e një ishin 2 gra, thot kishin pite vejt të dyja, thot, po fëmijë njërës, thot, ishte në ushqim hadhe mirë. Pra hante vetë, e bërtryte, pastaj e qodhe poshtë. Kurse kjo tjetra, e fëmijën e vetë u lodhë, me zorë, pra ta foto ushqimin gojë, edhe me zorë bërtryte poshtë e qodhe. Këtu me miku për muhabet, tha shqipë, djali jonë. Masha, nuk tha masha, dhe janë si e hante, qota ma ku ime, tha lodhë, me zorë pa ushqim. Moment tha smut, në spital, 4 ditë, Mia spital me analizë me gjërë, moment e ka me gjërë.
كثير أمور تقع على الأطفال حينما يسألنا البعض نقول هذه إصابات عين، يقول كيف؟ نقول أنتم ما تنظروا حولكم حتى تفكروا في هذه. Pra pandaj shumë raste shikon të fëmijët e vegjël thotë që kanë probleme dhe familjarët pritet nuk mundohen të kuptojnë situatën përreth tyre, çfarë ka ndodhur që fëmia u smu. Prandaj shumë herë shikon raste që janë shkak të problemit. ويتوفى أيضا أخوه الآخر. هنا ماذا يبين؟ امرأة عندها 4 ذكور هي معرضة للإصابة بعين، لأن أكثر نتاج النساء في هذا الزمن بنات، فالتي عندها ولد أو ولدين يعني مكسب. Prandaj thot një rast një gru thot me djalin e saj thot e kishte paqet. Thot dhe tregon të problemit që ka dhe pastaj duke e pyet sa fëmijë thot kam 4 djem. Po fëmia i dytë, i tretë, i kara dhe ka problem të tregoj që të gjithë fëmijët kishin siklete. Në raste të tilla thon ndodh shpesh në kohën e sotme që një femër e cila ka djem, sidomos 4 edhe numër pa, është shkak që mund të ditë nga mësyshi për shkak se shumica e fëmijëve që rrinin këtë kohë janë femra. Dhe kur lind dikush djalë, menjëherë njerëzit fillojnë në klasë. حينما سألنا قلنا يعني من بجانب القتل كل اللي حول الجيران كلهم يعني عندهم بنات واحدة فقط عندها 1 ولد. ماذا يقول؟ يقول كلهم يتكلمون النساء، عندك 4 أولاد 4، نحن نتمنى 1 ولد بين البنات نحن. قلت إذا تذهبي تأخذي من أثرهم وتغسلي أبنائك لأن هذه علامات الإصابة بالعين. Dhe pyetja thot motra nënë thot, a ke njerëz prapë që të flasin për folje? Ta gjithë lagja ma i ngoj thot, vetëm motra ka 4 fëmijë, ka 10 djem. Gjithë tjerë kanë motra, vetëm një gru lagj ka 1 djalë. Dhe këtë thonë, po vetëm ti ke djem, të kishin ne mes, të kena vajza, të kishin dhe 1 djalë, kishin si puna jote, ti ke 4, për ne të kishim 1. Atë i thash shko, merr këtyre ujë në andesit, që t'i lash mi patire, sepse kjo është nga shenja që tregon mësyshin e robën. وواحدة أخرى جئناها وهي على سرير المرض. حينما بدأت أسأل أسئلة وجدت أن عندها ما شاء الله 9 أبناء، 2 و7 ذكور، وتشتكي من آلام في البطن مع آيات العين تأثرت، مع الآيات التي فيها الذرية تأثرت. حينما سألت من وبدأت أسأل، قالت الشيخ عندي أخت لي الله ما رزقها أحد، ودائما تدخل علي البيت ودائما تتكلم، وما جاءتنا في يوم إلا وحصلت مصيبة. قلت إذا هي. Njëherë thot shkoj tek një motër e smur ishte në spital e shtruar thot, që shumë vjet deri atë. Thotë duke i lexuar reagoi tek ajetë e mësyshit dhe ajeti që flasin për pasardhësin, për trashëgimitarën e fëmijës. Dhe pastaj do të pyet, dhe thot elhamdulillah ka furnizur Allah me 9 fëmijë, 7 djem dhe 2 vajza. Edhe filloi duke pyetje shtesë për ushtore, thot dhe pastaj thot kam motrën e martuar, thot s'ka asnjë fëmijë. Sa herë që vjen në shtëpi, na flet diçka për fëmijët, thot sa herë ka vetë. Do të modifikojë të ndodhi diçka e shtëpisë. Dhe kjo është një nga shenjat që ky person mund të mos të pa dashje, fillon ajo zilia ose mania dhe godet. نعم، القصص قصص العين كثيرة وخاصة فيما يقع من الأقارب. Tregimet për mësyshin thot janë shumë të që ndodhin ngjarje thot, dhe më shumë që ndodhin që njerëzit goditen nga mësyshin ndodh nga njerëz të afër njëri tjetrit. يصيب المرء أخوه وتصيب المرأة أختها ويصيب الأب ابنته ويصيب زوجته، كل هذا يقع. نعم ممكن يقع بدون حسد. Pra në thot që vllai nuk marrë vllai e tij, motrën,
babi thot mund marri fëmijë, mund marri bashortën e më radhë, thot gjitha këto ndodhin normalisht thot që ndodhin dhe mes familjarëve thot, por se ndodhin dhe pa qëllim, pa pas qëllim që ta kesh si një tjetrin mund ta marrë mësysh. وكم تأتينا قصص من بعض المرضى حينما يقول يا شيخ أبي دائما يعني ينظر Sa herë thot pjesa shkrim shpitën ta ka përdorur nga vetë. Po tha sa herë këtu sot. Thot se thot unë moshë duaj si unë pas në shansë të ke veshtë. Dhe pa tjetër thot na nuk ka problem. Mama pa të keq me fjalë, ose kujton kohën e tij dhe shiko tani kohën që fitoj shtega shumë e lehtë me para vitesh dhe na nuk ka probleme. وهناك أعظم قد تصيب المرأة من زوجته والعكس. Pra, ka ndodhi thot që ndodh personi mund të goditet mësysh nga bashkëshortja e tij ose bashkëshortja nga burri i saj. لهذا لابد أن نتعلم جميعا حتى في بيوتنا ومع أصحابنا وحتى بين الأئمة أن نقول ما شاء الله على شيء أعجبنا. Prandaj thot duhet ta mësojmë veten tonë, fëmijët tanë, familjarët tonë, edhe mes besimtarëve, që të mësohemi gjithmonë kur shikojmë tek tjerë diçka që na pëlqen dhe na mahnit të themi mashallah. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن حسد الأقران. الأقران يعني عالم مع عالم، نجار مع نجار، قال هذا أكثر ما يكون بين الأقران، لأنه مستحيل نجار يريد يحسد واحد طبيب ليس صنعته، وهكذا الطبيب مع الطبيب والعالم مع العالم، قال وأشد ما يكون الحسد بين العلماء. Thot dhe prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah wa shërot që duhet thot që të mësohet thot se shumica e rasteve që ndodh në syshit e njerëzit, ndodh tek ata të cilët thot janë të një profesion, një zanati, pa që janë kolegë me zanatin e tyre. Për shembull, tjenë që thanë hoxh me hoxh, vidhyzilia, për shembull, mund tjetë doktor me doktor, mund tjetë personë profesioni ose doktor. قديما عام 93 و94 كنا نمشي، يعني كان في طبيعة عند الناس أنه ينظر إليه، ونسمع كلمة شيفة شيفة شيفة. الآن في هذا الزمان أنا الحقيقة ما أعرف هذه السيرة، وقبلها ما رأيت هذه الأشياء، الناس يمشون في طريقهم ما سمعت هذه الكلمة. Po bëjmë me thonë Shqipërinë në të drejtë do njerëzit e kishin shumë të shpërzitur. Një tani personi ka lutë kursa tjetër ishte duke shikuar. E thoshë atje shikë me afilatin e kupton. Tani thotë që më marr vonë sigurisht shargu kjo fjalë se njerëzit në hadhë fund nuk ose e kanë formuar një njëri tjetër. وفي 2009 كنت بأهلي هنا وكنا نمشي في مكان منطقة في ألبانيا والناس يمشون خلفنا، هكذا يمشي خلفه، هو المرأة ينظر من هذا المكان المخلوق هذا، فجزاه الله خير كان عبد الله يمشي خلفه يقول لهم تبشنت، فهم يهربوا يفكروا أن هذا فيه تصوير فيهربوا، ولا كان هكذا الواحد يريد يعرف ويفهم ويتكلم. الآن الحمد لله يعني الناس خلاص نحن مثل أوروبا، تجد الواحد حتى لو مشيت ما أحد حتى ينظر عليك، وهذا فيه خير. Thot bëjmë me thot 2009 thot që kjo familje thot dhe më na shku diku tu hec. Ishte një vend nga jugu, s'po them emrin. Dhe ishin disa vete dhe profesor familje. Dhe ky hec me familje normalisht vetë ndrysh nga shqiptarë. I shkon çfarë shkoshin ditë afër të pa nga çan to vesa. E to dhe mos i shkon kom se komërse. Te thikë që rasa u bënë thikë, që në sapro. Kështu tha njerëzit për fjalë që janë këtu duke mahnit tek dia duke parë se këtë reformë.
كثير من الأمور تقع في حياتنا ويكون العين لها علاقة بها ونحن عنها غافلين. Prandaj thotë që shumë probleme me që mund ndodhi dhe të të përgjigj. Ka vendimet e kokës, fillon trupi dalin njollat dhe problemet, dhe se kupton që mund të jenë kjo problem që ju shkaktuan nga shkaku i mësyshëm. نصيحة أقولها بالنسبة لأطفالنا، نحن كلنا يعني الواحد يعمل ويعيش والمستقبل هو ينظر إلى أطفاله. Një porositur për fëmijët, ose se secili prej nesh vazhdon nga provokimet e jetës, jeton, vazhdon jetën, dhe gjithë i kanë sy tek fëmijët. sepse ato janë e ardhmë me jo. يأتينا بعض المرضى يكون عمره 30 وأكبر، حينما تقرأ عليه قد ينطق عليه جني أو ويقول أنا معه حينما سقط في المدرسة بعين أصابته من المعلم وعمره كذا سنة. نحن ما نصدق الشياطين، لكن حينما نسأل يقول بالفعل مثل هذا الشيء وقع بالتفصيل، وذهبنا المستشفى ما عرفوا له سبب، وبقي مرة يمرض ومرة يصبح صحيح، وبدأت تظهر عليه علامات بعد ذلك، وبعد هذا فهمنا لابد نذهب ننظر القرآن إن شاء الله فيه شفاء، فنقول هذه مشكلة قديمة، ولهذا نقول للآباء والأمهات تنبهوا لأطفالكم قبل أن يكبروا بهذه المشاكل. Për shembull, thotë ka pas ndodhi që ka ndodhur profesorët me njerëz sot bosh 30 vjeç sipër, thotë që kanë ardhur me probleme, që bushin probleme që i shikonin të vogla ndër vite. Duke i lexuar thotë, ka raste që janë prekur anë dhe flasin edhe gjindet, po normalisht ne nuk i mund përplasë fjalët e tyre fare. Por se moment që pyet familjarë, se të thonë, i kom hyrë që moment që në shkollë ka ratifikë ose orëzua ti po filan vend. Kur i pyet familjarët, thonë, me vërtet ka ndodhur, për shembull, ka qenë këtë moshë, këtë klasën, kaq për shembull, ose mu, ose ka qenë ndasën diku, pastaj thotë, pat se kena bukur, kena çuar spitalin, e kena vizituar, s'ka gjë, e padot një po mirë, një smundje. Dhe sa ka lënë vitet dhe personi vazhdon ta ketë pasojë. Prandaj sa duhet pas kujdes. Që momentin që ndodh të fëmijë diçka ose ndonjë problem, mos më neglizhuar që vjen të Kur'an. يرجع الأطفال والأبناء من المدرسة قد تجده تعبان عشان يعني متغير على العادة، تقول لعله تشاجر مع أحد الطلاب أو ثم تبدأ عنده أعراض وتذهب إلى الطبيب، ما يوجد حل. إياك أن تهمل موضوع أن ترقي ابنك ولو أن تقرأ عليه بنفسك، فإذا وجدته تغير أو تأثر بقراءتك أو حتى لو شغلت له مسجل بالقرآن، هنا نقول لابد أن تنظر في هذا الأمر. Pastaj thotë gjën raste që fëmia për shembull thellë nga shkolla, shikon që vjen i lodhur ose me temperaturë ose të ka sigurtë ndryshe nga ditë tjera, thotë edhe ti nuk e kupton, thotë, por kalon dita dhe sa rëndohet, pastaj çon spital viziton, dhe ti se di ka vjeç shkakun. Kur shikosh ndoshta mund të jetë diçka normale, në një në shkollë të bërë problem, por se thotë kur e shikon që ndryshon diçka për sjelljes, ndryshon që e shikon që ka siklet, mos e neglizho, thotë që ti lexosh ti vetë pak Kur'an. Ose dhe pak gjë pa Kur'an, dhe shikon se si do dihet fëmia. Moment që shikon që ka shenja reagime ndryshme, atëherë mund ta kurrësh sa më parë, pra dhe mos e neglizho nëse le që të vazhdoj problemi të vjetrohet dhe të kalojë vitet me këtë problem. قد يصاب الابن من معلمه، ورأينا مثل هذه الأمور. تجد الطفل مثلا الابن في المدرسة شاطر وذكي، والمعلم يقول من؟ يقول فلان 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 فلان، وأمام الطلاب يقول يعني كأنه يزيد الأمر بإثارة الطلاب، يقول هذا أفضل منكم كلكم، هذا أحسن منكم كلكم، كلهم طبعا ينظر نظرة غضب ونظرة حسد عليه. يرجع الابن لا يستطيع أن يذاكر مثل ما ذاكر، ولا يكون عنده الذكاء الذي كان عنده،
وبعضهم يأبى أن يذهب إلى المدرسة وهذا كفر. Recycle. Që një që zonë ju jemi pra edhe fillon data shtatë urrëtia aty ndaj tij derisa në moment që të fëmia rëndohet smut dhe pastaj neglizhenca e tepër ndodh pra që prodhet dhe smut personi. Prandaj ndodh shumë raste që të tilla, prandaj duhet të pas kujdes. إياكم أن تكونوا سببا في وقوع الأذى على أبنائكم. بعض الناس ما يتنبهوا، قد يكون الإنسان في مكان مع ابنه أو أبنائه ويكون هناك طفل معاق، فهؤلاء يلعبون ويقفزون، نقول له تنبه في هذا الموقف، لا تجعلهم يفعلوا شيء. قد تنظر إليهم أم ذلك الطفل وأبوه يقول انظر هؤلاء كيف يقفزوا ابني هكذا، قد يصاب. إياك تنبه في مثل هذه الأمور. Bëni kujdes dhe mos u bëni ju sebeb që ta ndërtoni fëmijët tuaj. Për shembull, nëse dilni diku me fëmijë duke lozur, dhe aty pranë jush me fjalë, fëmijët duke lozur, ka ndonjë fëmijë që ka probleme shëndetësore, si paraliza ose mund të ecë ndonjë ose gjëra të tjera, do të bëni kujdes që fëmia mos lozë fort sytë e fëmijëve, se mund të prindri atij kur shikoj fëmijët tu që lozën dhe hecin e brakojnë dhe fëmia e tij është ato gjëra, mund të marrë mësysh dhe mund të ditët. Prandaj thotë me gjetë edhe vendi me pas kujdes. Ajo çdo gjë ta bësh si tjerë që mos bësh shkak që fëmia të merë mësysh. واحدة عندها ابنين إما بنت وولد أو ولدين فتشتكي تقول دائما يمرض، هذا يمرض، هذا يقوم، هذا يقع. المستشفى قالت كشفنا كل شيء، في أحد يتكلم فيهم؟ قالت يعني ما أدري ماذا أقول لك، لكن جارتي عندها ابن معاق ودائما تقول يعني أنت عندك اثنين، أنا يعني الآن تعبانة مع هذا، لا عندي سعادة وأتعب معه يعني، ودائما تتكلم فيها، يقول تأخذي من أثرها وإن شاء الله سيذهب هذا. Pra një rast, një botë kishte dy fëmijë, thotë, një djalë i madh apo dy tjerë s'u kujtohet mirë. Thotë gjithmonë smuan. Vjela thonë spitale, sa bëhet një njëri smua tjetër, bëhet një tjetër ranë. Atë e pyeta, mos ka dikush për afër që për fol fëmijë, thotë kam një ushqim që e ka fëmijë paralizuar. Gjithmonë thotë shifot, di këtë dy, unë dhe këtë e kam një, nuk e vi se a kisha dhe i fëmijë tjetër rregull, nuk po vuj, ma bëjë të merë, pa shif ti këtë dy shëndosh, pa kështu po për ditë, i thash, merja sa i ujtë abdest, edhe vlerë Allah ka rëgohë probleme dhe kështu më dhe. هل معنى هذا يعني الإنسان يعني يقول ماذا أفعل؟ يعني هكذا لابد نخرج بين الناس يعني، أو أن أجلس هكذا ما أفعل شيء، نقول له افعل الذي تريد، ولكن في أمور الإنسان يتنبه لها. والأهم من هذا أني أتحصن، أتعوذ بالله من العين في أي مكان أذهب فيه، ذهبت في عمل كلمة بسيطة تقول اللهم نعوذ بك من شر عيون الناس، دخلت في سوق اللهم نعوذ بك من شر من في السوق، وخاصة إذا كان معك أبناء أو نحو ذلك. Atëherë gjithë thotë që bëhet të profesori i bie thotë që njerëzit friksohen fara thesha për mos dalë para shtëpia. Ose mos dalë me shtëpi tjetër, thotë jo, thotë do të dalë, thotë maris, ju ka jetën e tij punë të tij. Por që thotë bëj kujdes në rastin e veçanta dhe plus thotë që shprehjet që thotë duhet që të bësh lutjen që të mbrosh fëmijët dhe vetë nga mësysh. Po është diçka shumë e lehtë, thotë, dhe diku, dhe zotë bëj nga mësyshi. Shkon drek, nga syshi njerë që janë drek. Pra bëj një lutje të vogël dhe vazhdo në fjalë por jo ta neglizhosh, pra diçka që është shumë e lehtë shkak për të qenë mbrojtje për ty dhe fëmijët tu. بعضهم يكون عنده 5 أطفال 6 أطفال، يلا نذهب السوق، يأخذهم ويدخل السوق وهم يقفزوا، هذا يلعب، وأظن أن الأمر سهل، ولا يدري من الذي ينظر فيه، قد ينظر فيه وتنظر فيه امرأة الله ما رزقها شيء من الذرية، ويصاب ويرجع يقول والله
أحدهم عنده سيارة كبيرة هكذا 15 راكب، فيأتي عنده 3 أبناء تقريبا، فيأتي يأخذ أبناء أخته 2 من هناك 3، فخرج مرة وهم 8 وهو ليس كبير في السن. فالناس ينظر يقول هذا الأبناء، كل هؤلاء أبناء، قال لا، لكن أصابته العين وأصبح مريضا مرضا لا يشفى منه. Thot njëherë, thot njëri, thot, kishe makinë, thot shumë madhe, ti fugoni, 15 vend çfarësisht. Thot po ku shkonte, merrte fëmijët e vet, ishte 3 fëmijë e vet, pastaj merrte fëmijët e motrës, fëmijët edhe moshë makinë me fëmijë. Ne ku del me zbret aty, thot ku shoh rrok, po ishte i ri mosh. Po i ri mosh, kur e shohin thot gjithë thot fëmijët i këtë kaçëri. Jo thot aty moment thot. Asmu thot me smoj thot që nuk ka shërim. هل هناك شيء حصل مثل هذا الأمر قديما؟ نعم حصل في قصة يعقوب مع أبنائه. Pra, ka thot tregime dhe do di që të kanë ndodhur më herët, thot të tilla që ndodh mes njerëzve të afërm ose që çështja e fëmijëve, thot normalisht është thot tregime dhe historia që kanë ndodhur me Jakubin alayhis salam dhe fëmijët e tij. يعقوب عليه السلام معروف بجماله، وأيضا إخوته فيهم جمال يعني واضح. حينما ذهبوا أبوهم ماذا قال لهم؟ قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا مجموعين هكذا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة يخاف عليهم من العين تصيبهم. Pra Jakubi alayhis salam di që kishte 12 fëmijë, edhe ishin pashë, por se Yusuf alayhis salam ishte më i bukur mes tyre. Dhe kur Jakubi alayhis salam dhe profetët, kur i porositë fëmijët dilshin, një moment që është treguar në Kur'an, kur fëmijët shkojnë për të hyrë tek një ambient i vend aty që ishin qyteti me njerëzit, i thotë mos hyni, i thotë të gjithë nga një derë. Po njëri kemi krah, njëri me teti me zbirë sy. Pra kishte frikë për ty që mos nga rëzyri, po çonin gjithë kaq vëllezër me vend. معنى هذا الكلام حتى لو تحصنتم تدخلوا من أبواب متفرقة، لأن العين قوية، فقد يكون مع تحصين قد ترد وقد يصيبك منها شيء. Prandaj që edhe kuptojmë nga kjo thotë që fjala e Jakubit alayhis salam. Edhe pse ti e ke bërë lutje që të ishin mbrojtur, pra morësh mbrojtje tjetër dhe kujdes tjetër që të syrin bashkë me vend. Por sepse mund të jetë goditje nga ty shumë e fuqishme, ndoshta nuk i godet gjithë, ndoshta mund të dasë njëre, prandaj që me i bosh shkaqe të morë ujtë më mbrojt, edhe pse i ke bërë lutje për mbrojtje, me pas kujdes. يتهاون الآباء، يأتون بعضهم بأبنائهم وقد بلغ 14 أو 18، وتنظر إليه تقول يعني هذا ممكن ولد بهذا الشكل، يقول لا والله أحدهم كان تقول أمه كان إلى أن أصبح عمره 4 سنوات وهو طفل عادي، قالت وكان فيه بكاء وكان يتكلم بفصاحة، وإذا تكلم كلهم يستمع له، وكان يعني يتكلم قليل إيطالي قليل ألماني قليل. قالت بعد هذا الناس تكلموا فيه وبدأ يتغير حتى أصبح بهذا الشكل، ما يعرف شكل، عقله ذهب. Thot një rast ato shenë i fëmijët vogël, thot ishte 14 vjeç, ishte i rritur, por kur e shihte thot dukte thot sikur është foshnjë i vogël. Pra normalisht ishte i mendje të gjitha. Dhe i thot kështu ka lind fëmia, do të gjithë të përsoj pyeta, thot jo, thot ka qenë deri 4 vjeç shumë i zgjuar, gjithë të gjoshin. Po të njerëz me shkallë me zgjuar, thot. Pas kësaj moshe, filloi nga të lidhë të pesa është të gjendë, tani as nuk pe as. Edhe fizikisht shumë i vogël, pra duhet që unë po rrit. من طرائف ما يذكرون من القصص الواقعية قديمة أن رجلا حسد رجل، فيعني يريد يؤذيه، فجاء بأحد هؤلاء العائلين الحاسدين فقال أريدك تحسده، قال لكنني أعمى، قال لكن أنت تصيب حتى وأنت أعمى، قال طيب، قال ليس
Thot e kam haset filani zili, thot dhe du, thot, kur të vi kalojnë ati ka jelë zona, ta gotak në sy. Po thot e me gërë, thot nuk e shumë. Thot s'ka gjithë ta tërgërë, thot kur ta shroat, kur të vije. Edhe shkaj do me në zonë me të largët, a ishte shumë largë, thot kur ta shroat e shko kalon, po afroat, thot të ishte filani, që po afroat po vjen. Dhe a i thot kur fillon shpaqen, që ishte shumë largë, që i nuk nga largë, thot ja vërë ati largë, i të rëgon të këtë largësin e venit. Dhe ky vepri që ishte nga ata që u njifin që vetëm sysh, i thot ti e shiko ka çfarë shikova këtë, ka çfarë që thot moment vetëm se ky personi që ishte pagu këtë, i ku shikimi direkt. Pra pse se ky që kishte zili, pasi ky shiko ka çfarë të shkruan të fare, ai ishte apo sysh tjerë. Edhe hamre ky që تعرفون الساعة؟ عندي orën, orën normalisht që na kreva. تعرفون الساعة كيف؟ العقرب حق عقرب الساعات يكون أقصر من عقرب أو حق تبع الدقائق صحيح؟ Ora me që është me kreve që të visot, a i që të rgonë për orë, është një shkurtës a i që është për minutat. فهذا رجل في بلد عربي إفريقي قال جاء على مكان فيه من هؤلاء الناس الذي ما يترك أحد حتى يتكلم فيه ويصيبه بالعلم فخاف على ابنه كان مع ابنه فأخذ ابنه ووضعه خلفه حتى ما يروا هم رأوه فقالوا لماذا وقفت هكذا مثل الساعة 12 بالضبط ka thotin gjëraja thot, është një venet arabe për pjesën e Afrikës, për islamet. Thot dhe shko me një zonë, thot që u njifshin krejët e zona që ajo njerët ato ishin dhe të mërshim sysh, pa u njifshin të zonë. Kër nga Afrika, që mëse morin djali më sysh, ishën e djali. Thot dhe e fundit dhe mas rohë nga mranë, pa kërë hese, për mas vagës, që mëse shumë njës nga lërë. Dhe duke hesi për afrohet, atër e panë vogën dhe vore që ka t'i shka mranë, dhe thonë si ka mundë si ta hesa i që ke gjelë nga quka si a e ora të dhe kon gjelë në. Pra ke gjelë dyja pepi, dyja bashkë, i gjati për ati para ke t'i shka mranë. قال فنظر إلى ابنه فإذا هو مثل الحطب يابس مكانه ما تحرك ميت. Ku kthehet këtë djali, moment sa e thanë këtë, kishe ngellë thot i ngrirë si druri, i vdekur vend. وقصة أحدهم دخل في قطار والقطار في تلك البلاد القطارات القديمة الزجاج مكسور والذي يركب في الليل فهذا دخل ويضع رجله هنا واحد يصرخ في ناس في الأرض فجاء وجد امرأة تقول له انتبه ولدي وضع رجله في مكان بجانب قالت ولدي وضع هنا قالت ايش ولدك كيف؟ قالت عندي هنا 6 قال ماذا هذا يعني بامية هكذا قالت حينما جاء وقت النهار والقطار يمشي أظن 2 أو 3 منهم ما يتحرك والباقي مرضى. Thot njëherë të po këto vene, thot normalisht roto të të ena, po thot që se të vjetër, thot pa gjama të thyet, për ishku shkipim, ku që ka për kapi. Thot dhe një person, thot nga këto që e mërshim, si është, thot, hyp, thot duke hesë normalisht roto ullë toge, ca në kam si që ven, thot kërdes hesë njerëz. Dhe thot ta shon dikur për ullë dikur me zonë vendi, thot dhe një thot kërdes thot smit, djalin. E kjo kërdes nuk shqip, thot pëse të vukanë nga ti, thot kërdes djalin. Në lëndë të kujdes djali ka që dhe kamë, të po qa me në, të drumë ba me jetë të thunë, pra drumë ka e ka shumë, të kam 10 me në najnë. Të dhe mëse mraba, gjallë të thije mraba, po shenë mraba 3.000 kishë. Bjedë venët. وأحدهم أعرفه ولا زال على قيد الحياة يعمل في البناء وتعلمون الخشب الذي يضعوه من الخلف حتى من الأمام حتى يضرب بوية أو يصنع شيء يصنعوه مثل السلالم هكذا. قال فكنت واقف في الدور الثالث تقريبا وجاء رجل قال معروف بهذا قال حينما رأيته يعني هذه كلها تحركت قال وأنا ربطتها جيدا تحركت وسقط من فوق في الأرض والخشب الذي يوضع نقف فوقه جاء وسقط فوقي مباشرة وتكسر جلس 6 أشهر يتعالج من الشيء الذي أصابه. Thot njëri, thot e njohë, që punon të rdim, thot darbo ma është gjallë në gjallë. Thot njëherë, thot
duhet punu skela, po që këtë dërtit. Si shvejtë që nga jashme, po punime dhe jashme, dalin i 3-4 katë lartë, po vjen një nga që më mësy që e njifte. Po thot moment, thot, sa shpejt e nuk kisha radhon me bot lutjen, me thot dhe e zot, thot, veç të afilan, thot, i vedëm gjele lartë në lëvis, ato i të punu zi, për në moment, thot, se si ta u isha i kështë të mirë, që una gjatë në orë, rashtë, e tha, misera, lutjen ato të rënditën rashtë poshtë, këtë dhe rasa në timu. E për këtë, thot, 6 muaj, ka një spital, të guru, për këtë thyre që pasoj prej i fjatët. أحد الشباب الصالحين قال أنا ما أريد أتكلم بعد العشاء مع أحد أنام فيتكلم مع صديقه يقول قال إن قال بعد العشاء لا أنا أنام بعد العشاء قال دجاجة أنت مثل الدجاج يقول والله بعدها ما أستطيع أنام إلا بعد 12 ليلا هكذا بالضبط قبلها ما في بعد 12 ممكن أنام مباشرة وما تأخذ من أثره يعني كلام الواحد يقوله بعض قتلى أصدقائه والله أنا أفعل كذا أنا ما أكل إلا كذا أنا أشرب كذا وتأتيه العين من أعز الناس. Thot një herë thot i djali i ri thot, djali i devotshëm, djali i mirë, muslimani i mirë. Thot në shokun e tij thot e kishte bërë thot që unë e kam bërë program që pas sjelësie thot mos bëj më me njërin thot, në fuzionit. Ti thot ti shokun nguhesh një herë, thot si thot ti flet thot, si bulat, në shpejt. Thot ky pasha Zotit që pas në atij momenti thot, unë nuk fletët njën vetë para shura 12 nasë. E thashtë që meri në mërdisht të mdesi thot që të larqë, nëse kjo është nga shenjë të tregon. Edhe pse mund tjetë një herë që vetë dashur joti i afërtit, një moment diçka që e mani, diçka punë edhe bëhet shkak që të bëhet nga mësysh. بعض الناس يتكلم مثلا على بعض الرقاة يقول هذا الراقي فقط يقرأ القرآن وما فعل شيء وما يعرف شيء. نقول نعم نحن بشر لا نعلم الغيب ولكن من كثرة الحالات أصبح عندنا أسئلة جاءت امرأة تشتكي تقول يا شيخ وجهي حدث فيه كذا تغير يعني كلام كأنه أنا في هذه المرأة جمال فقلنا يا أختي ممكن الإنسان يصاب في جمال قالت أنا لست جميلة حتى أصاب بهذا في وجهي فماذا يتبادر لديه؟ قلنا هل يعني تنظر في نفسك في المرآة كثير؟ قالت نعم أنا دائما آتي وأضع المساحيق يعني أريد فقط حتى لنفسي أرى نفسي كيف جميلة وأنظر أقول نعم الآن أنا أصبح جميلة أنا قلنا هذا منك اذهبي توضئي وخذي الماء واغتسلي به تقول ذهبت الأشياء التي كانت في الوجه. Thot njeri modër, thot besimtare, thot, se thot njerëzit për rrugën gjithë e kanë po kështu, thot, lexoj Kur'anin të gjëra, thot, po kjo është nga shkaku i provojës gjatë me njerëz, duke lexuar, duke pyet çfarë ndodhi, dhe del shumë herë konkluzione nga eksperjenca që të kuptosh problemin e smurit. Thot një herë një modër për t'i thënë, thot, kishte probleme fytyrë, smundje fytyre, të kurrës, nuk i bëshën efekt kurrë dhe këto gjërat, dhe i thash duke pyet, se në ishte mbuluar, thash ndoshta mos je pashur shumë dhe njerëzit thonë jo, po ti je shumë shëmtuar. Nuk shet njëri do të mund të pa sy, se nuk kam diçka që të rrihet fort nga shikimi. Po thash si ka mundësi, thash ndoshta mos ke bënë diçka vetë duke pa pasur, ai pasur shumë. Po ta vetë bëhet ndaj pasur dhe vullor, derisa të shikoj vetë tani jam bukur, me fjalë që kur dalin ke njerëzit. Atë thash kjo tregon që ke më vetëm sysh. Edhe ai habita do të thonë Nash merr abdes, lahu, edhe shiko vetën, merr abdes e vetë, lahet edhe bëhet mirë. A kishe kohë gjatë që bute nga fytyra me fytyrës, që dalin të pushat e plasaritit dhe të gjëra të tjera. لا تستعرض قوتك وإن كنت فوق 60. قام بعضهم كبار في السن يتكلموا جالسين مجموعة هكذا وقلت أذكر لما ضربك هذا يقول لا حتى الآن حتى قالت حتى فقالوا صار عمرها أن هذا الشيء لأنه ما عنده ولايات وإنما كانت عيوب من هؤلاء خذ من هؤلاء من أثر مغتسل بها. Po mos e shfaq thot fuqinë tënde, po edhe pse je rrit mosh, i ka lutë 60 Po një herë person do të ishte mbi 60, por ka qenë tip që merrte me sporte.
Dhe nëse shkojnë rrotë, ku janë të njohur, shaka hajt kapi, jetë bëjë mundje, bëjë boks me dhe tjerë. Më thonë, të jam klak të një, thonë, po jo, ti ke qenë gjithmonë i fortë. Edhe çohet mes shokëve, si ishin ato njerëz, edhe fillojnë. Po ky tjetri hodhi atë trirën. E thonë, dikush nga ato që ishin prezent, ti tha, si shke qenë ti se ke humbas një nga fuqiet që ke pas, pa ti ke ngela këtë shke qenë, pa ke mbrojt fuqinë tënde. Nëse thonë ka pikama, filloi shpina deri në spital. Pra dhe thotë, edhe s'kishe pas dhe në atë kohë asnjë lloj shqetësimi fizik. Edhe thotë, shko fare me ambetin lau, që t'ki probleme. وأذكر قصتي حينما أصبت بعين في ألبانيا قديما، هذه ما ذكرتها. Thotë, kujtoj thotë një rast një histori që ka ndodhur vetë, që kujtoj para shumë vitesh thotë, po se më thonë një herë. يعني في عام 93 قبل كم 30 سنة كنت شابا لا زلت يعني في قوة. فجاء الطلاب قالوا نلعب كرة وأنا من زمان ما لعبت الكرة. فجاءت كرة هكذا من خلف وأنا ثنيت نفسي وضربتها من خلف وسقطت. فسمعت كلمة من أحد الطلاب قال هكذا شباشة وكذا، بس يعني انتهى الموضوع. فركبتي تؤلمني. نزلت إلى السعودية وأربط ركبتي وأدهانها بالدهان الحار فجاء أخي قال أنت فقط تقرأ على الناس، متى تقرأ على نفسك؟ ما جاء في عقلي أن أنا أقرأ عليها قرآن. والله جلست أقرأ عليها وأمسح فيها، هكذا جاءتني الصورة في نفس الموقف ونفس الكلمة فدهنت. فهكذا أقول يا محمد Thotë Viktor me lartë dhe këtyr, se thotë me rrota të të vëshatë, të këthem dhe kuna vëshatë topit. Po me që rëpti, thotë ullë, vinë tonë, thotë njëri nga të nëzatë një shperimi që u bantim me këtë. Mësë vjenë më të një. Edhe, thotë, po me thotë shihëm kapi kjo kamë me fjallë, mrapa të dhe gjuni. Pastaj ku ktheva do atje do të shkoj kontrollor, kape vizitoj, bëj grafi, kape lidhje me gjërat të nxehta, të marr të mirë të ditë gjuni, nuk pushosh shëndimet. Sa atë një ditë, vllai që është më mason, tha ditë mashallah, tha vetëm notirë, tha vetë sa ka si ka. Asë ishte me luna jeta që nuk ishte kjo punë mësysh. Edhe thon pastaj ula tha fillova tha të lexoj vetes, të lë me vaj, ulliri e tip nuk. Të lexoj thot moment se ka thot sikur më paraqit ai momenti asaj goditës tope dhe kurajshit tonë. Aty do më paraqit ajo momenti i ngjarje. Edhe sikur që në moment të liruar, po çaj isha ndodhur të çoh luje të filloj ka mandaj çati dhe as të lëvim të lirohet. كلنا يقع منا شيء يسبب إصابات في الناس. تمر سيارة مسرعة أمامك هكذا يمشي 200، إيش هذا مثل الطلقة؟ قل ما شاء الله. يقع مننا، ممكن يقع من أي أحد فيكم. شوف مثل الطلقة ما شاء الله. قل ما شاء الله. قد يحدث له حادث ويموت. Pra gjithë prej nesh, pra mund ndodhi prej nesh gabime dhe shpërhit të cilat mund bëjnë shkak që të godasin tjetrin në sysh. Për shembull, mund të jesh duke ecur shërbim makinë që me këto të ecësh shpejt. Do të çosh këto si plumb do të kaloj, si rrofeja atë. Po ne ne distu mashallah, mundet që po shkak çka i ka rësë të drejtë. Ta'rifun min sawti që gjithmonë të shkojë shkak po mashallah. كرم الضيافة واجب، ولكن يدخل بيتك شخص وتضع له طعام ممكن ينظر فيه على يملأ صدره أول شيء من الرائحة ثم يصوره، وقد يكون لا يحظى بذلك من زوجته. فهنا نقول للذي يعزم تنبه، وللذي دخل نقول له اتق الله. Ta respektojsh musafirë, thot është obligim, detyrë në Islam.
Por se do të pas kërkesën, 10% dikush që në njëri mysafir do taj mashallah, për taj që kërja mosh me tavolime, ai ta ca tullë thotë fillon një merë që më ftejë, thotë dhe shef, e thotë ndoshta ky nuk e ka këtë lloj gostie, ka shpënjë tek nga bashkët e tij, pra familja e tij nuk e ka. Që thotë pas kujdes kur vi mysafiri, kur e praçi ushqimin, e themi bëj kujdes, por themi dha ti që shkon tek tjetri mysafir, i fik Zotit dhe mos bësh shkak me të ndotërit, pra me shëndan. إذا علمت من صديقك أن زوجته لا تطبخ له ولا تصنع له شيء ويأكل سندويتش من الطريق لا تأتي تضع له أصناف الطعام، صحيح أنت تكرمه لكنه في نفسه يقول انظر شوف زوجة هذا ماذا تصنع، أنا لك عندي حتى ما تصنع لي شيء وما تفعل شيء، وممكن إذا ذهب البيت يفعل معها مشكلة فقل لها أنت ما تنفعي شيء، شوفي كل زوج فلان ويجعلها تحسد فلانة وهذا أخاها والأمور تنقلب في كل البيت. Mos thot, jep për shokut tonë që se vjen në shokun, e ke vëqar që a gjithmonë hapu me personisht të rrugës, po për familja e tij thotë nuk ose i gatur shumë me shpreha e nga tjetri, mos e po kur dikesh mirë do t'ja mohesh me shumë ushqime ndryshme, se kjo thotë, e para që thotë do të lloj ty tek vetja e tij, do të ajo zilia thotë se unë thotë ngryja ime s'ka të farash që ka të bëjë. Dhe gjë tjetër thotë më kur të kthehet në shtëpi mund bësh shkak ti që të plasish edhe në nusën e vet. Po të shish edhe filani çfarë ka thënë ti zot ose ja. Pra كل زوجة هذا تقول شوف انظر، يعني ما يكفي الزيت الذي تأتينا به ما تريد تفعل مثل هذا تحدث مشكلة. نقول تنبه في المكان الذي تذهب إليه وفي المكان الذي تستقبل منه لأن الزمان تغير عن الزمان. Prandaj thotë për shembull ndodhi në shenjë dikush punon punëtori thjesht, mund të ketë një rob tjetër shok, se zoti ka hap, i ka marrë vis bollë, kushtojë shtëpia, ai me parfumën, me veshje, me ky tjetri mund t'i vi era se punon mekanik era e fajt makinës. Pra ndoshta që edhe ky kur shkon tek ky pasaniku ose në pasaniku vjen tek hallëxiu, ndikon tek familja pra. Prandaj të pas kujdes ose ka ndryshuar kohët dhe nuk janë si më parë. أمور تولد الحسد لابد أن نتنبه لها. جئت تزور صديقك وتعلم أنه فقير مع أسرتك لا تجعلها تلبس أفضل لباس ولا تلبس أبنائك اللباس أفضل اللباس، لبسهم لباس يقارب ملابس هؤلاء. أنت تزور إنسان فقير سيدخل هنا ويدخل هنا حتى لا تتحطم النفسيات. فقد كان أيضا من حكم منع لبس الرجال الذهب من بعض الحكم في هذا أن الفقير إذا نظر نقول هذا عنده ذهب فنهي الرجل أن يلبس الذهب. هذه من الحكم أن الرجل ما يلبس. Prandaj thot kur shkon të viziton thot shembull ndonjë person, ndonjë shok me familjen tënde që është më i varfër dhe fëmijët e tij nuk kanë këtë, pasi etiketot mundon thot që mos t'i veshësh në veshjen ekstreme, shoqëse apo vishje normal thot që mos bësh shkak për aty më thyr zemrën edhe për të ndofit e tu. Dhe thot nga urësi që përmendet që Zoti ka ndalur të vesh الوقت